Wararasisi wa Mbarara City yahiga abavuzi biruka okuhereza abandi ekitinisa babase kuvuga gye na mnonga omumbiro bukuru obwe turikwijana hihi y'obwire bw'obururu. Oine pikipiki, oine motoka y'ekika kyona, banza omanye obulungi bw'emotoka yawe, banza omanye emotoka yawe ebijuruho kikureetere okuvuga gye okataaha gye kuruga aha nguuto kandi okaheereza bagenzi bawe abakuruga aha nguuto ekitinisa. Manya ngu oba oriyo noogenda na munonga nk'hati okuturiyo nituza omu kiro kikuru, nituza omu New Year, nituza omu Karuru, byona bikurataine biri omu kwezi okumwe ebiro 30 ebitwasigaze gakuteera Karuru. Tukushaba ngu ovuge gye aha muhanda. Owen Muhumuza wa Intelligence Transport Monitoring System yashobora kwenkora ya Express Penalty System yabiretire okukyendeza abatambuza aha nguuto kandi yarabura abavugi ngu kamera nizija kuba nizireba bakuvuga speed kandi polisi neija kubakwata. Polisi eriyo negira ki nekureba. But the kind of tracking that is done under this project, it's not private tracking, no. The tracking done by the security agencies specifically for security reasons. Not any other reason apart from security reasons. Okurjira Katunguka James okurgo Ministry ya Works and Transport yashobora kubwa hati abanyishenjero bayoni bija kushwijuma Express Penalty System abokubo byabereho ekachendeza butandu omuri Kampala. Eshaka nazingai ni ezomuntu kushashura zikirenga mukatera muki percentage yo kushashura naka sente kugira ki no kushashura kakakimire ki kingi bajya mu hati ekikatugire ki katujemereze batekaho committee yo kureviewing kubereba muri emwabe mugira ki OC Traffic Assistant Superintendent of Police Willy Abaha yahiga abantu okugumana bashwijuma ebyiruka byabo kitari ekyo nibija kutwarwa polisi batereze motoka zabo kifuba kandi yarabura abantu okuvuga speed eshemerire aha mahandi itari emwe n'emwe. So omushomo kutwaturobo kwa safer vehicles omuntu yanarugemuka akebere motoka avuge motoka yo mu mberano kandi kiriho ha mbera y'motoka wakushanga ine mpira mibi one defects ziri obvious zo muntu wena kureba parking aha police. Samba Mbanza ubutongore turukura okurwanira rugaye w'abantu barukoso muhanda yashobora kuba driver okubura kumara okuvuga basinzire no kuvuga bari amasumu kiresere uzabutanda hanguto aho yashabashabazi okuguma bakahaba benshongezi aha polisi. Ekitukugamba abashabazi no kugira ngo wotakatembere basi obanzo manye basi namba yayo ogikwate namba waheza kugikwate namba orebuke ngo wabona polisi a checkpoint omugambire ngo free navuga ryasumu ningashi navuga speed range ningashi embera zero memotoka kurigero kwa kutera nkebyina nono gihura omuhuriro byo kwerinda byahanguto na Road Safety Week abaho kusiga zebra crossing mukaga omuri Mbarara City. Ndi Olivia Kamsime abwatayari West muri Mbarara.